Përshëndetje të nderuar, e rruga drejtë është bashkë me ju. Sonte do të flasim për procesin evrointegrues të vendit. Të gjitha vendet fqinje shënojnë progres në këtë drejtim. Maqedonia fatkeqësisht ecë me hapa mbrapa. Për diskutuar mbi këtë temë, sonte me mua bashkë në studio janë zëvendës kryeministri për evrointegrim, zoti Fatmir Besimi, mirë se erdhët në studio. Mirë mbrëma, mirë se u gjej. Me mua janë këtu edhe zoti Steo Pendarovski nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe zoti Nano Ruzhi nga Partia Liberale Demokratike. Mirë se erdhët edhe ju. Zoti Besimi, do të fillojmë me ju. Janë me një aeroplan ende, zoti Ahmeti dhe zoti Gruevski? Po aeroplani vetëm për Republikën e Maqedonisë është Bashkimi Evropian dhe NATO. Linjë tjetër për Maqedoninë nuk ka. Fatkeqësisht nuk shënojmë progres dhe nuk ecim nëse i krahasojmë gjitha raportet, mund të themi se Maqedonia me çdo raport ecë mbrapa dhe nuk shkon para fatkeqësisht. Po më lejoni tu ta bëj një sqarim të shkurtër, domethënë për funksionimin e Këshillit të Evropës, gjithsesi vendimet që bien në bazë konsensuale dhe mund të them që edhe këtë vit nuk u arrit konsensus brenda vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që rekomandimi për datë për filluar bisedime nuk u arrit, mirë po konkluza për Republikën e Maqedonisë nga Këshilli i Evropës që nënkupton një përkrahje politike për të ardhmen europiane të Maqedonisë është që Këshilli i Evropës gjithsesi ministrat vlerësuan që ndajnë mendimin e Komisionit të Evropës që Maqedonia plotson kriteret për të filluar bisedimet, dhe kësaj çështje në drejtim të caktimit të datës do t'i kthehen vitin e ardhshëm. Kjo jep një mesazh që Bashkimi Evropian konsideron Maqedoninë dhe procesin integrues të Maqedonisë, po ashtu edhe të rajonit si pjesë të rëndësishme në konceptin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, dhe vetë ato që përmendet ju vendet e rajonit kanë treguar progres në këtë drejtim, dhe ajo që mbetet për ne një përkushtim serioz si në drejtim të reformave, që është edhe një sinjal që dialogu në nivel të lartë përmendet në konkluzat, që Komisioni i Evropës do të vazhdojë me një përmbajtje të zgjeruar të këtij dokumenti, dhe gjithashtu ajo që përmendet lidhur me çështjen me kontekstin me emrin dhe marrëdhëniet e mira ndërfqinësore që përmenden si përqendrim në periudhën e ardhshme që duhet të tregojmë progres, është edhe një mbështetje politike e Bashkimit Evropian për këtë çështje që Maqedonia duhet të arrijë progres për të filluar bisedimet me Bashkimin Evropian, dhe duhet të them këtu, lejoni vetëm sa për fillim ta përmendi që ajo agenda të cilën diplomatike të cilën kemi realizuar gjatë kësaj periudhe, sidomos edhe agenda apo ofensiva diplomatike siç u quhet agenda diplomatike e zotit Ahmeti, ka dhënë rezultate me ftesën kryesore që kjo çështje jo vetëm çështje bilaterale, por kërkon edhe angazhimin e faktorit ndërkombëtar. Mirë, do flasim edhe për rezultatet e agjendës apo vizitave të zotit Ahmeti, do flasim edhe për ato vërejtje që i kemi, që ndoshta nuk i kemi pas më parë dhe që i kemi tani në raportet e fundit. Si e pat to që i ndodhi Maqedonisë, zoti Pendarovski? Мислам дека ова најлошиот извештај што го имаме, зборам за комисискиот извештај во октомври, и ова се апсолутно најнегативните препораки и заклучоци на Европскиот совет во последните 5-6 години. Дека не станува повеќе збор само за името, кажуваат заклучоците на Генералниот совет кој го подготвува она што подоцна го работат министрите и шефовите на држави и влади, името е спомнато на 4-то место. Претходно се спомнува високиот предпристапен диалог, се спомнува регионалната соработка. Многу важно е според нив прво мартовскиот договор кој не е реализиран, и сосема на крај на таа реченица, значи четврто поред е името. Значи во овој случај имаме јасно назадување, сите индикатори по клучните сектори во Македонија се назад, се негативни. И ова што го рековте на почетокот, ако ни е утеха некаква, не е само Македонија назад, и Босна и Херцеговина е назад, значи тоа се двете држави во регионот кои не напредуваат, другите напредуваат со големи чекори. Добро, има можеби символично оваа 2013, тоа е најнеуспешната година според моје мислење од добивањето кандидатски статус од пред 8 години, односно почетокот на препораките од пред 5 години. Македонија тоне, додека другите напредуваат, и интересен е односот на
некои интелектуалци блиски до владата, па и оваа влада, постојано настојува да го апострофираат прашањето на името како главната причина, што не е точно, бидејќи заклучоците за извештаот за проширување на Европската комисија, значи заклучоците се катастрофални, немаат врска со оние од минатата година, зборчето прогрес воопшто не се споменува, алатките исто така, а нема ниту датум кој што, например, минатото годишните заклучоци велеа дека е можен и вонреден извештај во кој што ќе ни се даде некоја нова шанса. Овој пат евидентно е дека проблемите се од доменот и на демократијата, секако останало името, меѓутоа има и 4 кошнички практично на проблеми со кои што се соочува Република Македонија, за кои што не се согласува Европската унија, пред се Мартовскиот договор, кој што не е исполнет заради популизмот и демократурата на господин Груевски. Второ е кошничката со загрижувачката автономија на судството, медиумите и правната држава. Третата кошницка е се она што ОПСЕ го оцени, тоа е сраснувањето, сериозното сраснување на државниот со партискиот апарат, значи вие се однесувате во една држава како таа држава да се вика ДПМН, а не како да се вика Република Македонија, каде што од избори до вработувања, до се функционира преку призмата на партијата и конечно тоа дое до израз, го видовме и преку функционирањето на судите. И она четврта кошница што кажа моите колеги, тоа е она добрососедството, проблематично добрососедство, кое што поминува конечно и во проблемот со името, за кое што треба да продолжа дискусија, меѓутоа за тоа ни треба сериозен државнички пристап и на власта и на опозицијата. Како што гледаме, власта има монопол на тоа име, не известува никого, а е немокна и стерилна. И затоа мислам дека ова е еден од најсериозните досегашни опомени од страна на Европската унија. Убаво е што господин Ахмети презема амбиции и активности, тоа е за поздравување. Меѓутоа лошо е што кога преземате одредени активности, бар ние што се бавиме со наука знаеме, надворешната политика е да вид продолжекот на внатрешната. Овој систем на надворешен план не можете да произведете ништо, бидејќи тоа е недемократски систем, исполнет со контроли, со недемократски форми на известување. Ние имаме политички затвореници и така натаму. A është ky raport paraqetet disfat personalisht për juve si njeri i parë i eurointegrimeve, por edhe subjektit tuaj i cili në mënyrë deklarative dhe në vepër me aktivitetet që ka ndërmarrë nuk ka arritur që ndryshoj këtë situatë? Leoni, fillimisht të ndërlidhem në ato që u tha paraprak, pasi paraprakisht edhe nga bashkëbiseduesit, pasi që temat janë të lidhura, dhe duhet them që gjithsesi janë me rëndësi reformat. Agenda reformuese europiane dhe çështja e emrit janë dy pjesë komplementare njëra me tjetrën në integrimet e Bashkimit Evropian. Nuk do të isha pajtuar me faktin të relativizojmë çështjen e emrit. Gjithsesi, detyrat e shtëpisë sa i përket reformave në të gjitha sferat, sidomos ato që u treguan si sfidë kryesore në vitin që lëm pas, ajo është gjë e cila duhet patjetër të bëjmë për shkak se është interesi qytetarëve, gjyqësia, liria e shprehjes, marrëdhëniet e mira ndërretnike, të gjitha këto temat janë pjesë e jetës sonë. Ndërsa çështja e emrit gjithashtu është jashtëzakonisht e rëndësishme, po aq e rëndësishme në këtë temë. Dhe kur flasim për këto, njërën dhe tjetrën unë i vendos në të njëjtën peshë për procesin e integrimeve, nuk duhet lënë njërën, nuk mund të kryejmë premtime që nëse kryejmë reformat pa zgjedhur kontekstin e emrit, që ne do të arrim konsenzus në Bashkimin Evropian, fillojmë bisedimet dhe anasjelltas. Vetëm me çështjen e emrit nëse lëm ngecim me reformat, vendet anëtare do t'i mbyllin sit dhe do të kemi datë. Më thënë, këto janë dy procese që shkojnë njëra me tjetrën. Se përket temës gjithsesi, në më thënë, përgjithësia është jashtëzakonisht e madhe, prandaj edhe që në angazhimin, gjithsesi në definimin e kësaj qeverie, Bashkimi Demokratik për Integrim u angazhua që të marrë portfelet apo portfoljet të cilat drejt për drejt do të mund të japin kontributin për këto çështje. Një nga ato është edhe integrimet europiane, gjithsesi perspektiva euroatlantike e vendit, pasi që
Kjo do të thotë realizimi një premtimi të madh të cilët e kanë qytetarët e Maqedonisë, sidomos mbas vitit 2001 ku marrëveshja e Ohrit e dha mundësi demokracisë brenda vendit që në mënyrë paqësore të ndërtojmë vlerat demokratike që Maqedonia të jetë. Gjithë kjo është e gjallë në besimi mirë, po fundi është se nuk ka rezultat. Fundi është se tregohet se Bashkimi Demokratik për Integrim si subjekt dhe bashkëqeverisës me Gruevskin nuk arrin të ecë përpara dhe të shënohet progres në këtë drejtim. Dhe ne kemi raporte të tilla që i marrim në fund. Po, më lejoni të them që varësisht se ku e shohim fundin, fundi i Republikës Maqedonisë mund të jetë vetëm në Bashkimin Evropian dhe NATO. Kur është ai fund? Kur Maqedonia do të jetë anëtare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian në kuptimin e proceseve integruese. Lejoni të them se i përket çështjes sa Bashkimi Demokratik për Integrim bën. Vazhdimisht në kuadër të asaj që vlerësohet që të marrën rekomandim për filluar bisedimet, thënë kjo është atë që thot Komisioni i Evropës. Nuk them që situata është ideale në Maqedoni, lidhur me proceset integruese. Mirë po, është e mjaftueshme që Komisioni i Evropës t'i rekomandojë Këshillit të Evropës të zgjidhte këtë çështje. Çështje tjetër, nuk duam të krijojmë gjithashtu iluzione që vetëm Bashkimi Demokratik mund të zgjedhë çështjen e emrit. Askush, po edhe ato që deklarohen ose duan të deklarohen që kjo çështje është vetëm e Maqedonisë që jetën këtu. Çështja e emrit, çështja e shtetit është çështja e çdo qytetari, pavarësisht përkatësinë e tij etnike. Dhe duke nisur nga Kipari, edhe angazhimi i Bashkimit Demokratik për Integrim në portfelet të cilët përfshin integrimin euroatlantike dhe angazhimi personal i zotit Ahmeti në agjendën diplomatike dha disa rezultate. Më lejoni vetëm të përmend. E para është nga këto takime doli që vetë presidenti i Francës në takimin e presidentëve u deklarua publikisht është interesuar që procesi të ecë përpara dhe të kiqet Franca. E dyta është ndërmjet Sinimic u takua me kancelarën Merkel. E treta është që pati iniciativa nga disa vende anëtare të Bashkimit Evropian në Kombet e Bashkuara që të takohen me sekretarin general të bisedojnë lidhur me çështjen e emrit. Dhe pjesa është që kjo çështje tani ka edhe përmendet edhe në rekomandimet apo në konkluzat e Këshillit të Evropës që jep hapësirë që Komisioni i Evropës të kiqë drejt për drejt me këtë proces. Maqedonia është edhe 1 vjet duhet prese, ndoshta të marrë prapë një raport të tillë siç e ka marrë. Gospodin Pedarovski, smatrate li дека се уште се уиставион и Ахмети Груевски? Ja mislim дека не се и не само по однос на името, али името е највидливо. Ја не ги спорам напорите кои Дуи ги прави. Сега немам намера да бидам портпарол на министерот кој си ја врши таа работа одлично, односно одбраната на она што ни го работеа. Дуи се трудеше да направи нешто во изминатиот период со оној објективно лимитиран политички капацитет во собранието кој го има, само 15 пратеници. Меѓутоа, и таа офанзива што ја нарекуваме често пежоративно, тие дипломатски активности, мене ми се чини дека дипломатските активности или офанзиви на двата дела во владата се водат на различни фронтови, додека тие ја водат таму кај што треба, Брисел и понекогаш Вашингтон, нашиве другиот дел од владата ја водат во Индија. Претходно беа во Сингапур и Хонг Конг. Значи, станува збор за две глави во владата кои имаат сосема различна надворешно политичка агенда. Надворешно политичка агенда сосема различна. Можеме да дебатираме дали е тоа одраз што вели Нано и на внатрешно политичките разлики, и тоа е веројатно друга тема. Надворешно политички нас не примаат во сите клучни дипломатски центри одвоено. И нивната реторика као Дуи, тоа може да разговарате со кој сакате амбасадор овде или надвор, нивната реторика е проевропска и као таква ја прифаќаат. И не е тајна дека нив и ги повикуваат министрите на Дуи, низ светов. Кога сте виделе наш министр да е повикан за некој да чуе од него нешто. Значи, јас се плашам дека офанзивите се на различно бојно поле. А тоа бојно поле во вториот случај кај етничката македонска партија не е Брисел. Нема друг терен за игра освен таму кај што наводно сакаш да влезеш. И се поставува прашањето. Ако вие ја водите таа битка во Азија, по сите компоненти, од инвестиции преку безбедностна, економска, политичка, која сакате компонента, не кажувајќи дека формално ги менувате приоритетите, но де факто тоа го правите. Прашањето дали на вистина воопшто имате намера во наредниот период, зборам се за главниот дел од владата, да одите кон Брисел и кон Вашингтон, чи кон НАТО и кон Европската унија. При тоа не помага многу тоа што велат дека во програмите им стои се уште ЕУ и НАТО, ЕУ и НАТО. Тоа е еден стар шлагер кој го повторуваме сите ние по инерција 20 години. Прашањето дали де факто одите натака.
Ја мислам дека главниот, најбројниот дел во владата воопшто не оди во западна насока. Сосема е небитно номинално што им пишува во политичките програми. Може би погрешно ме свативте, не го релативизирав прашањето за името. Името си останува елемент битен, најбитен. Меѓутоа, рамноправно со него се доградува овој другиот елемент. Впрочем, ако не ми се верува, видете ги заклучоците. Зошто заклучоците од лани да бидат поперспективни, од оваа година да бидат толку мрачни? Второ, работиме едно прашање за вас. Например, што сметете, дали имаме ние доволно демократија во оваа држава? Мислам, тоа е еден обичен критериум. И второто прашање е, што мислите за изјавата на премиерот, кога вели дека кога Европската унија ќе биде подготвена, нека не викне. Мислам, тоа е таков цинизам и сарказам да си играте мајтап со Европската унија, со сите тие критериуми кои што до сега ги шири Европската унија, што ние мораме да ги исполниме од Копенхаген нели наваму. Така што мислам дека овој пат заглибивме во едно антидемократска кал и од таа мора да се извлечиме. Јас воопшто не се сомневам во амбициите на ДУИ и вас како министер кој што настојувате во рамките на вашите можности да направите. Меѓутоа тоа што го прави ВМРО ДПМНЕ не е европска агенда. Како е можно да се уште не се реализира заклучоците од мартовскиот договор? Тие ја осудуваат опозицијата, не е точно. Па тие ги уапсија луѓето. Видете што се случува од Шиповиќ, Кежаровски и така натаму, веќе станавме досадни со тоа постојно повторување. Значи се крши некој принцип кој што Европската унија го промовира како универзален принцип за влез во тој клуб. И на крај, дали воопшто се има доволно енергија во оваа влада да сериозно се зафати со овој проблем? Например, изјавата на премиерот вели после четврток е петок, после петок е сабота, да, и така во круг. Значи, треба да покажете загриженост. Ви се случува, веќе Косово ќе ни диши во воздух, во врат, пардон. И ги поздравувам сите напори на Белград и на Приштина тоа што го прават. И знаат дека го прават за своите за својот народ, за своите народи. Иако влоговите се многу посилни од оно што се наши влогови. Одека се работи за територија, меѓутоа луѓето за територија, за злочини, забораваат и влегуваат во една проевропска агенда. Ние постојано зимаме залет, постојано ги манипулираме и странците, и сега чекаме избори, па се надеваме дека во Европската унија ќе дојдат некои нови, кои што пак постојано ќе ги манипулираме и така натаму и така натаму. Меѓутоа не претекнува, тоа е најстрашното. И затоа мислам дека нема време за губење и затоа ве уверувам, сум го рекол еднаш, ќе треба да се бара и политичка одговорност. Не можете некој да ве влече за нос цело време без да ние можеме да направиме. Ние сме немокни останатите. И граѓаните на Македонија, тоа го плаќаат сите граѓани. И затоа мислам дека тоа е многу важен елемент. Sigurisht, do të keni mundësi të përgjigjeni, po shkolla për ta bërë pauzën e parë për reklama dhe do të kthehemi duke u dhënë juve fjalën zoti kryeministër. Kthehemi në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar aty ku ngelëm zoti Ruzhin parashtoi disa pyetje deri tek zoti Besimi, edhe pse unë jam këtu për të parashtruar pyetje. Në fakt, mirë po pajtohemi me atë që ai i ngriti si çështje. E para, sa kemi demokraci në këtë vend? E dyta ishte, nëse nuk gaboj, deklarata e zotit Gruevski, i cili thot Bashkimit Evropian, kur t'jeni të gatshëm, e janë naftoni. Dhe ishte edhe një pyetje e tretë. Mirë, do vim, ti përgjigjemi këtë dy. Si duket në këtë përpërje mu do mbjere hise më shumë të flasë pasi që fitojmë të përpyetje. Sigurisht se jeni në pozitën në atë në cilën jeni. Gjithsesi, kur kemi të këto tema janë jashtëzakonisht të rëndësishme, sidomos kur unë përmenda çështjen e emrit, e përmenda në kontekst procesit e integrimeve europiane, përgjithësi perspektives euroatlantike, duke mos në anasjelltas, ato që thatë ju zoti Ruzhin, duke mos në ndërsuar rëndësinë e reformave. Dhe ato gjithsesi janë në agjendën e prioritetet, mirë po zgjedhja e temave siç është çështja e emrit,
te kalimi i kësaj sfide do të na krijojë hapësirë që më mirë ne të ballafaqohemi me sfidat e reformave dhe fillimi i bisedimeve me Bashkimin Evropian në formën formale, ashtu siç është e paraparë, do të krijojë hapësirë za reforme. Ja zboram za zagrozena demokratija, to je naša razlika. Mendoj se ju kuptova pyetjen tuaj, po desha që ta ndërlidh me atë që thash paraprakisht, pasi që nuk abstrahoj rëndësinë e saj dhe vlerave demokratike dhe kur thash që perspektiva evropiane apo euroatlantike e Maqedonisë bazohet në një premtim të madh të 2001-shit, është ajo që fjalia e marrëveshjes së Ohrit nis me premtimin për vlera demokratike. Dhe vlerat demokratike do të garantohen kur Maqedonia do të jetë antare e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Thënë këtë desha të thënë. Prandaj është përkushtimi. Fatkeqësia më e madhe është se dikush brenda qeverisë ku jeni ju pjesë nuk i don ato vlera demokratike dhe nuk e don atë integrim të këtij vendi. Pasi që ju jeni ata që do të punoni, shipet se angazhoheni, po ka dikush tjetër që është mbi juve në atë qeveri dhe që bën politikë krejt tjetër zoti Besimi. Po dhe këtu vim deri tek problemi. Po ne e bëjmë, domethënë si strukturë politike në qeveri, ne bëjmë pjesën e cila ne vlerësojmë që është më rëndësi për vendin, për të ardhmen e vendit dhe proceset që kanë bërë me perspektivën euroatlantike dhe këtu duhet të them që ka disa tema që kërkojnë konsenzus. Nuk varen vetëm prej institucioneve qeveritare. Ju duhet ta bindni partnerin e koalicionit në atë në cilin ju besoni. Zoti Gruevski kur shkoi në Bruksel herën e fundit, deklarata e tij ishte se askush tjetër përveç meje nuk ka drejt dhe nuk e tregon pasqyrën e vërtet të asaj çka ndodh në Maqedoni. Domethënë tha se kot që vjen zoti Ahmeti dhe kot që vjen ndoshta edhe përfaqësues të opozitës dhe kot që vjen pavarësisht kush vjen nga ky vend dhe flet atje për vlerat dhe atë që ndodh në këtë shtet. Nuk mendoj që mund të ketë patur deklaratë të kësaj natyre me këto qëndrime për shkak se atë e dini kush e vendos, nuk e vendos as kryeministri, as ministri apo dikush tjetër. Atë vendos populli. Se kush janë përfaqësuesit domethënë në qeveri, në institucione shtetërore, qoftë nga pala maqedone shqiptare, ata janë shumica e qytetarëve. Domethënë dhe këtë vendos dhe ne lejoni vetëm të përfundoj. Dhe ne atje paraqesëm qëndrimet zyrtare. Unë atje shkoj si zëvendës kryeministri i qeverisë Maqedonisë, duke prezantuar interesin e qeverisë qësisht të qytetarëve edhe shqiptarë edhe maqedonës edhe të tjerë. Dhe këtu nuk ka askush drejt lejoni ta jam konteston zoti Gruevski se unë nuk jam kontestoj këtë punë. Unë nuk them që mund të ketë qenë deklaratë të tillë pasi që ajo nuk korrespondon me realitetin. Mirë, nëse unë kam gabim, e keni dëgjuar ju atë deklaratë Gruevskit në takimin e fundit që kishte me Fylen. Ne e kemi deklaratë me zë e ka thënë se unë jam ai që jap pasqyrën e vërtet për atë që ndodh në Maqedoni. Nekako premijer, така, и тој практично по хиерархијата, и тој го има право то, бидејќи е портпаролот практично на својот тим, но тоа не значи дека треба во втор план да се постави коалицијниот партнер, кој што е многу значаен и кој што има можеби него сигурно поголемо чувство за демократичност. И кој што игра една улога на коректор, бидејќи тоа го видовме бев и јас пред известно време со господин Жерновски во кабинетот на господин Филе, и тука исто така има целосни комплементи на улогата на Дуи и во француското Кедорсеј исто така, но секако вие сте дел од владата, вие ја поднесувате и одговорност на сето тоа што ни се случува. Затоа ви велам, не само ние, и тие се загрижени што се случува. Мислам веќе не треба да си голем аналитичар да сватиш дека работите се опасно заглибени. Каде ни е новинарството? Гледате, вчера се јавуваат по секоја цена бараат Грција е кривецот, а Грција ги информира, ги апострофира прашањата на демократијата. На тој начин криви се оние, ако демек ние сега свртиме кон тоа дека Македонија не чини демократски, ние ќе излеземе пак по старата приказна издајници. Меѓутоа, нема медиуми, нема телевизија, нема пристап, има постојано перење. Мислам, тоа се веќе приказни кажани 100 пати, не сакам да ги заморувам гледачите. Но мислам дека сите во Македонија се загрижени за оваа неполна состојба. Не треба веќе да сте опозиционер па за да бидете загрижен.
македонецот, албанецот, сите се и останатите се загрижени за целиот овој неуспех. Тоа е голем неуспех. Просто се прашувате дали на крај нависела влада сака да влеземе во Европската унија или не сака. Може има други амбиции, не знаеме кои што се поинакви. Стево кажа, едните во Брисел, другите во Индија. Ние не можеме да ја прошириме дебата. Можеме да ги видиме сите индикатори во економијата. На страна овие бајки за втори, трети реформатори во свет. Тоа не тангира сите, независно од етничката боја, или припадност, или религија. Ние имаме Македонија, на страна овие табели, најсиромашни, најнесекни, најмизерни, официјално според Светската банка, Македонија е после Молдавија и после Украина, тука сме близко, најсиромашна држава во Европа. Без било какви биле. И само една компарација да видите до кај сме ние дојдени и до кај требаше да бидеме, а до кај дојдат другите. Македонија не е ни на 80% од GDP од бивша Југославија. Ние сите 20 и кусур години не можеме економски да достигнеме тоа ниво од тоа време. Република Албанија, која напредува со крупни чекори, и на последниот Европски совет добива датум најверојатно во јуни кога ќе се решава за кандидат за статусот. Значи има датум ставено, кај нас пишува цела година ќе пишува. Кај ни пишува во јуни ќе се расправа за таа работа, претходно ќе има извештај на комисијата за нивниот прогрес. Албанија има 3,5 пати поголем GDP од времето на комунизмот. Значи Албанија во меѓувреме, затоа што има сосема друга агенда, од исклучително ниска стартна основа, дојде многу близко до ова што сме ние сега по глава на човек. И да немате дилеми, ако ние продолжиме да стоиме во место или да одиме назад, Албанија за не повеќе од 5 години ќе не помине во тој сегмент. Не збориме за демократија, во голава економија, во преживувањето. И ние имаме стравична стапка на иселување. И македонци и албанци. Да го оставиме името. Зашто луѓето бегат? Ние сме во моментов, тоа никој не сака да го каже, ни од статистичари, ни од аналитичари, ни од политичари, не дај Боже од политичари. Ние сме во моментот во вториот голем емигрантски бран. Првиот беше раните 90-ти, кои имавме војни Босна, Хрватска, Косово. И луѓето се плашеа, што ќе биде со новата држава, дали ќе ја биде. Сега ние сме во вториот голем емигрантски бран. И македонци и албанци масовно бегаат од Македонија. И за тоа треба некој да понесе одговорност. Политичка пред Kthemta jo si vazhdimi I kësaj atë që nuk e përfundova para. Do të thënë temat të cilat ballafaqohemi ne kërkojnë edhe një konsenzus të brendshëm. Kur them konsenzus, tu kam fjalën e konsenzusin ndërretnik. Ne të jemi të sinqertë në fillim, do të thënë kishte dilema të mëdha për takimet edhe unë që kam pasur, edhe zoti Ahmeti, edhe më herët zonja Teuta dhe ministrat e tjerë të Bashkimit Demokratik për Integrim, në çdo takim që realizojmë ne jashtë shtetit. Po pse të ketë kështu dyshim? Dhe nëse ne ndërtojmë shoqëri e cila nuk bazohet në një besim të ndërsjellët, respekt të ndërsjellët, ne do të kemi vështirë të realizojmë jo vetëm reformat, të sigurojmë paqen, stabilitetin brenda vendit. Dhe dua të them një nën pyetje, kur I thënë këto dyshimet, nga kush vijnë këto dyshime? Vijnë nga opozita apo nga partiat me se ju jeni partner koalicion? Unë këtë e flas nga përgjithësinë, jo nga opozita lidhur me zoti Besimi do të thënë ashtu siç janë. Po ashtu siç janë. Se pikërisht kush I konteston takimet e juaja dhe liderit tuaj? Jo, ta përfundoni vetëm. Kush është ai I cili ka dyshim në atë që ju e bëni si veprimtari? Unë nuk kam dëgjuar nga opozita. Që të ketë dyshim. Po është Gruevski dhe partia e tij e cila çdo herë tenton të minimizoj vizitat tuaja dhe të liderit tuaj në perëndim. Dhe ju tani hapni këtë çështje dhe nuk e thoni deri në fund se nga kush vjen. Nuk lejohet ta përfundoj. Ja u Ishin disa, do të thënë nga mediat, do të thënë sidomos mediat maqedonase, të cilët nxjerrnin pikpyetje në qëllimet apo motivet e vizitave të mia dhe të tjerëve, duke nisur edhe vizitat të zotit Ahmeti dhe ministrave të tjerë. Përmend disa media ato vizite. Edhe kanë vlerësuar, ndoshta s'kan dashur përmend. Mirë po, kjo është esenca e maqenisë multietnike. Ne duhet ndërtojmë një konsenzus, një besim të ndërsjellët për të ballafaquar me temat të cilat janë shtetërore. Dhe nëse vim ne nga ky aspekt, nëse nisim nga ky aspekt, do të gjejmë sqarim pse Bashkimi Demokratik për Integrim u zëtua të angazhohet në këtë, edhe me vetdije, me gjithë riskun politik që nuk mund vetë të zgjedhë këtë çështje. Mirë po u zëtuam që themi po, edhe ne jemi zot të këtij shteti, edhe ne jemi njësoj të ndërgjegjshëm për të ardhmen e të gjithë qytetarëve, jo vetëm për interesat të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni. Po ne jemi partner të barabartë në këtë shtet, pasi që kushtetuta
na garanton këtë dhe ne duam paralelisht të udhëheqim me shtetin, nuk themi që kjo është ekskluzive vetëm e shqiptarëve apo vetëm e maqedonasve. Ne jemi demokraci dhe numrat demokratik duhet të përcaktojnë përfaqësuesit e tyre politik. Dhe kjo është koncepti i asaj që ne ndonjëherë ballafaqohemi edhe me kritikat pse domethënë ne vazhdojmë të kontribuojmë edhe përkundër prolongimit të rezultateve që presim në këtë proces. Vetmja gjë që mungon në gjithë këtë shpjegim zoti Besimi është se nuk e çoni deri në fund këtë punë. Dhe këtë mendim tuaj nuk e di këtë e bëni nga respekti apo nga mosdashja për të pasur konfrontime brenda koalicionit. Duhet toni se ne kemi këtë agjend, partneri i koalicionit dhe ka ndoshta ndonjë agjend tjetër. Jo, ne themi që këtë që e bëjmë në mënyrë shumë transparente dhe themi që jo partneri maqedon politik, po qytetarët Maqedonas ta kuptojnë që interesi i jonë në këtë qeverisje është ta shohim vendin me një të ardhmë më të sigurt, jo vetëm paqë stabilitet, por edhe ato që folën për ekonomi më të sigurt. Dhe kjo garantohet në integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe NATO-s. Si duket përsëritem disa herë, po vim përsëritë kjo tema që është edhe e caktuar si temë kryesore e këtij diskutimi të sonte. Gjithsesi, Maqedonia në NATO dhe Maqedonia në Bashkimin Evropian është Maqedonia më e sigurt dhe më e zhvilluar, pa dilemë. Këtë thoni ju si partner koalicioni, nuk e thot partneri juaj tjetër. Mendojnë të gjithë maqedonasit ashtu si tha zoti Besimi, ose shumica se kanë dyshime gjithmonë kur partneri shqiptar ndërmerr ndonjë iniciativë. M'fal, vetëm para se të gjigjet një sqarim, do të thënë, kur e thash këtë, nuk e kisha mos keq kuptohem nga bashkëbiseduesit, kolegë të cilët i njoh dhe i respektoj, por aq më shumë nga shikuesit, gjithsesi komuniteti Maqedonas të Maqedonisë. Nuk thash që të gjithë kanë dilema, po përmenda që ekzistojnë dyshime në këtë drejtim. Somneš postoji, koliko što ja možem da vidim. Знаете što, za žal, ние не ја чепнавме таа тема воопшто во светлото на европскиот извештај, односно одлукиве меѓуетнички односи рамковен. Така, и тоа како стои? Тоа може би следната, за жал, крупна голема тема која може да не излезе на површина, а за која немаме консензус како да ја менажираме, но да не кобам пред време. За жал, ние го изгубивме политичкиот капитал во голема мерка што го имавме со рамковниот договор. Заради тоа што водечката партија во владата сметаше дека тоа прашање треба да се стави под тепих, не е битно, сега ќе развиваме економија, инвестиции и ќе шетаме по светот кажувајќи ја големата рекламите за Македонија на CNN. Мојот сомнеш е дека во однос на тие извештаи што ги велите во водечките македонски, не во било како, во водечките македонски медиуми беа подгревани од владата. И што ми е поентава? Албанците ден денеска, 12 години после рамковниот договор, се третирани од водечкиот дел на владата како внатрешни непријатели. У принцип. Кај отишол Ахмети, што може да направи? Зашто рекол, зашто се сретнал со Грк, после не со Грк, зашто со американец? Зашто зад грб ни работи? И ти имаш човекот во влада со тебе 5 години и ти се сомневаш во него. Наместо да го викнеш и да расчистиш дилеми ако имаш. Тоа што е дилема, тоа што е сомнеш кај првите луѓе во владата од македонскиот дел, тоа се аплицира и во медиумите. И тоа оди кај обичен човек. Ако премиерот или кој негов близок соработник, ако нема доверба во вас, нема да очекувате обичниот македонец на пазар или на автобуска станица да има доверба во Али Ахмети. Тој ги следи своите политички лидери, особено оние кои се во институциите, кои се бирани, кои водат држава, и вели владата, овој дел од владата има сомнеш во другиот дел од владата. Зашто ја не бивам. 100% има нешто тука. Основната задача на секој, сум го кажувал многу пати и го кажували многу други, основна задача, азбука на секој што сака да се бави со политика во Македонија, на било кој ниво, особено на највисоките функционери, мора постојано на луѓето да им објаснува од својот етникум дека другиот не е закана. Ако ти не му објаснуваш, нужно излегуваат сомнежите, конспирациите, заговори, што ни спрема се Ахмети. Ја не можам да сватам како луѓето не разбираат, Ахмети може да отиде кај сака, може да договори каков сака, евентуално, да шпекулираме. Најлош, најкатастрофален договор за Македонија. Што ќе прави со така договореното? Пак ќе дојде во парламентот, низ институциите, мора негде да се гласа за тоа. Еве референдум ќе имаме. Референдумското прашање по устав го утврдува собранието. Што ќе прави он? На мала врата ќе украде парче од Македонија, ќе бега каде? Тоа треба да го објаснуваат водечките политичари, на обичниот човек. Инаку вака гледате телевизија, на сите извештаи од 3, од 4, од 5, цел ден, цела вечер, цело попладне, вели отишол Али Ахмети или Фатмир Бесими, не знам кај отишол, обичниот човек е уште поише уплат. Ние нема да забораваме. 2001 етничките македонци
нема страф од тоа што е договорено, што пише во рамковниот договор. Они има едно огорчување од начинот на кој се дојде до тој документ. И главната задача на политичарите, таа влада 2002-2006 ужасно многу време потроши, знаат луѓето кои биле таму, ќе ви кажат подобро. На тоа, разбивање на тие стереотипи, седиме ли заедно, потпишавме договор, мора да имаме базична доверба. Таа базична доверба, колку ја гледам као аутсайдер, сега не постои. И вие не може да очекувате дека ќе има доверба меѓу обичните луѓе на пазар. Нема да има. Чи рибата смрди од главата. Не сте чуле, не сте виделе ни еден заеднички настап на главните етнички лидери. Тие се меѓу другото и етнички лидери. Токму тоа мислам да го спомнам. Ние немаме видено и јавно заедно да излезат негде. Ниту Ахмети, ниту Груевски. Сите средби што се тие што се јавни, ќе влезат камерите во и тие се влада ќе ги снимат и ќе излезат. Тие се само у два случаи, да знаеш. И нема. Главните лидери се среќавале само у два случаи. Кога ги делат ресорите у влада што е нормално, или не дај Боже кој искача некој голем меѓунационален конфликт или тензија, серија такви конфликти, како да ја смируваме работа. За да покажа дека еве ние мислиме на обичниот народ. Нема други, зашто нема обична средба? Најобичен муабет. Народот кој ќе види другачие ќе мисли. Ја мислам, три работи би сакал да кажам. Прво мислам дека секоја посета надвор, секој контакт со странски дипломат е позитивна работа, независно кој ја остварува, особено ако е дел од владеачко. И нема потреба за никаков сомнеж, што не ода да продаде тајните на атомската бомба на Македонија и така натаму. Оди човекот да ги релативизира односите, дури е добро за добрососедските односи, да се бидејќи постои вид полустудена војна меѓу Скопје и Тина или еве и Скопје и Софија. Втората работа, што мислам дека треба албанското гласачко тело да го знае и да го запамти, еве на последните 3 средби на одбележувањето на Охридскиот договор, нити претседателот на државата дојде, нити премиерот, нити член на ВМРО ДПМН. Ние кои сме неколку интелектуалци го одбележавме тоа, бидејќи тие сметаат дека Охридскиот договор е пораз на македонците, што е голема грешка. Кога сите меѓународни субјекти тоа го истакнуваат како принцип на една нова мултиетничка демократија. И ја тоа не можам да го сватам со која совест утре некој албанец ке гласа, например, за кандидатот за председател или за кандидатот на ВМРО ДПМН. Трета работа што сакам да кажам е дека пожелно е да се унапреди квалитетот на Охридскиот договор. Тој се сведе на квантитет. Колку ќе вработиме, кој ќе биде на кое место и така натаму, и колку седа дома и така натаму. Охридскиот договор го изгуби духот, квалитетот што го чинеше. Не е направен голем исчекор во смисла на подобрување на меѓуетничките односи. Уште албанците и македонците живеат едни покрај други. Нема заеднички иницијативи, заедничко прославување. Тоа го видовме на спортските манифестации. Дури напротив, тоа ги залади односите. Па ние сме еден народ. Затоа има Волерс право, кога вели дека треба да се истакнат вредности кои што се заеднички и на македонците, и на албанците, и на останатите заедници. А тие постојат, тие се и во Европската унија, и во НАТО, и во една мајка Тереза, и бројни форми на традиционалното живење. Но, за жал, некој кој што е инспириран од системот на Орбан, кој што е најомрзнатиот лидер на Унгарија, а му давате медал за највисокото македонско признание, човек кој што пактира, тој пак им даде медал на партија која што се промовира дека е фашистички, дека има, дури се смета дека имаат убиено неколку роми, значи една партија која е антиромска, и јас се чудам на оние што се уште седат во таа коалиција роми, тој доаѓа како најпривлечниот гост. Меѓутоа, проблемот е што ако Груевски го имитира Орбан, тоа е неговата грешка, бидејќи Орбан во Европската унија е една работа, а Груевски кон Европската унија е друга работа. Орбан е суверена држава во Европската унија, Унгарија, и според Лисабонскиот договор нема ингеренци, многу мешање во суверенитетот, бидејќи супранационалноста е многу ниска. Но Македонија е на друго ниво. Не смее Груевски да го имитира Орбан со својата вообразеност и непопусливост кон Европската унија. Но видовме изгледа тој
му е инспирацијата и затоа може би такви работи се случуваат со некоја храброст непотребна, со некој вообразеност и цинизам во однос на Европската унија. Сајан сфид маррëdhënien drejtnike edhe në procesin evrointegrues. Po, ajo që përmenda unë, fillimisht reflekton pjesë të asaj, gjithsesi vizitat e Zotit Ahmeti Musa Xhaferi të mia dhe të tjerëve, dhe gjithsesi atë që është më rëndësi në kuadër të Bashkimit Evropian, integrimit të vendit, jo vetëm që marrëdhëniet drejtnike janë sfidë, ato nuk janë sfidë, ato janë baza, themeli, pa ato nuk bëhet. Nuk është sfidë që duhet ta zgjedhësh për momentin, ato duhet ta kultivosh vazhdimisht pasi që pa themel nuk ndërtohet shtëpia. Dhe marrëdhëniet e mira ndërtnike në një maqeni multietnike janë parakusht i të mirave të maqenisë në të ardhmen. Sa i përket marrëveshjes së Ohrit, këtë reflekton edhe konkluzat e fundit, që në këto konkluza për dallim nga viti i kaluar dhe më herët e kemi edhe implementimin e marrëveshjes së Ohrit, dhe gjithashtu në raport jepet një mirënjohje për atë që u bë këtë vit nga ana e Sekretariatit për marrëveshjen e Ohrit, që siç zoti Musa Xhaferi, debatin të cilin e organizoi hapi këtë temë. Për herë të parë, mbas 10 viteve, kemi debat publik se çka është marrëveshja e Ohrit. A është dokument që i bërit i pruri të mira vetëm njërës palë ose tjetrës. Dhe konstatimi i përbashkët ishte që marrëveshja e Ohrit është dokument në të mirë të gjithë qytetarëve, në të mirë të paqes dhe të ardhmës së vendit. Dhe gjithashtu, për herë të parë publikua raporti 10 vjeçar për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Dhe për herë të parë caktohet që do të ketë fazë të dytë, him në dekadën e dytë të marrëveshjes së Ohrit, atë që u tha, domethënë implementimi i politikave kualitative të marrëveshjes së Ohrit, duke ditur që këtu bën pjesë përdorimi i gjuhës, zhvillimi i barabartë rajonal, tema të tjera, përdorimi i simboleve, decentralizimi, tema të cilët kërkojnë një trajtim edhe të më të mirëfillt dhe cilësor, jo vetëm kuantitativ, apo përfaqësimi i drejtë. Përfaqësimi i drejtë nuk janë vetëm numra. Ato të cilët hinë në administratë nuk janë as çështje sociale për të zgjedhur, as është koncepti i marrëveshjes së Ohrit për zgjedhur tema sociale, por integrimi brenda institucioneve, përforcimi i lojalitetit të gjithë qytetarëve ndaj shtetit dhe përmirësimi i cilësisë shërbimit shtetëror ndaj qytetarëve. Sigurisht kjo është temë vete dhe për atë duhet ta kemi këtë në studio zotin Musa Xhaferi, pasi që kemi shumë njerëz që janë punësuar në këtë administratë me parimin e marrëveshjes së Ohrit dhe që rrinë në shtëpi dhe ende marrin rroga. Sigurisht kjo është temë tjetër dhe për këtë duhet ta ftojmë zotin Musa Xhaferi këtu në studio. Është koha për ta bërë pauzën e dytë për reklama dhe kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit të debatit tonë sot. Kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit të debatit tonë sonëm, do të vazhdojmë me deklaratat e fundit që kishte dhe paraqitjet e ambasadorit amerikan. Nuk kemi mësuar shpesh ta shohim daljen në opinion. Deklarata e djeshme ishte konfirmim me asaj që tha në Tetov para studentëve në Universitetin e Evropës Juglindore, tani vetëm edhe përforcoi se qytetarët e Maqedonisë duhet të mendojnë mirë kujt do t'ia japin votën dhe se duhet votuar për njerëz të cilët do ta çojnë këtë vend përpara dhe jo për njerëz që do ta kthejnë mbrapa. To je neobično za него. Он до сега беше прилично воздржан во јавните настапи. Она што може да се чуе дека во тет-а-тет средбите е наводно поотворен. Ако американскиот амбасадор искаже такви квалификации за едно владење, за една политичка структура, тоа е јасна порака. Не треба ни да има слика, не треба ни име, презиме, ни матичен број. Само морам да бидам искрен и да кажам дека ефектот од таквите изјави не сум сигурен во ова веќе подготвена лоша атмосфера за се што доаѓа од меѓународна заедница, дека ефектот ќе биде во насока на подобрување или не знам некој исчекор кон демократизација, дека на луѓето ќе им светне у глава дека тоа што го зборува не го зборува од позиција на опозиција или не знам која конкретна политичка партија, туку го кажува навистина загрижен као представник на една велесила во оваа држава по кој пат одиме. Значи, мислам дека ефектите од неговиот настап можно е дури да бидат и контрапродуктивни во ова што се нарекува опозиционо настроение, но мене ми е драго што тоа го констатира некој од надвор, не само ние што сме овде, зашто се смета дека ние по дефиниција мораме да критикуваме, затоа што сме нели во опозиционите структури. Значи, ова е само потврда на европскиот извештај што го зборуваме, на европските одлуки. Практично, ако гледате реално наназад, 3 години од 2010-2011 навака, тие се Брисел и Вашингтон настапуваат во синхронитет, значи синхронизирано. И во реториката, и во точките кои ги апострофираат, што од меѓуетнички односи до судство, администрација, медиуми особено. Извештајот, немај да заборавите, извештајот од почетокот на оваа година, февруари, за состојбата со човековите права на Стейт Департмент,
беше најлошиот, тврдам, меѓународен извештај од било која меѓународна организација, било која од овие 20 кусур години независна Македонија. Тоа се прави најмногу според податоци кои доаѓаат од земјата во која се нивните представници, значи немам никакви илузии дека постои релевантен меѓународен чинител на кој не му е јасно кој е на власт во Македонија. Знаете што, се некако 2013 баш не им оди од рака на власта, бидејќи ова се многу сериозни работи. Ајде да почнам со овие смоговите и немање снег и дури денеска на децата им укина и Дедо Мраз и пакетчиња по јавните предпријатија, па забранија чекање на нова година во општините во име на некое штедење, мислам кое што веројатно не кошта ни колку еден роуд шоу што го прават во екзотичните места со цели екипи. Па после ова шлаканица од Европската унија која што веројатно не очекува во таква димензија, за да на крај и Волерс круна на се стави дека дечки ова е сериозна работа, бидејќи знаеме тие можеби и Брисел и толку не го фермаат, но кога американците им кажат нешто, мислам дека се малку ги фаќа паника. Јасна беше пораката на Волерс. Доста ни е од историја, нели она рече ретровизорот од шовершајбната помал. Сега треба да го читат, не знам како тие го читат, може тие ќе го читат поинаку, но јасно е дека со историја не можеме да идеме напред. Со споменици, со градење, со јунаци од пред колку 6-7 години, со таков вид на политика која е надмината, со апсење на новинари, со неутрализирање на медиуми, кои што се целосно под нивна контрола, каде што, например, веројатно и вас, тево, ниту мене нема да навикнат на некоја емисија од овие познативе нивни што се куки, до фабрикување на она што го прават оние квази новинари кои што и името не им го кажувам, бидејќи ми е почесто да зборувам. Една многу сериозна опомена и мислам дека тоа не е случајно, затоа што веќе се претера во се. Кога Соединетите Американски држави, првиот човек на Соединетите Американски држави е практично представник на председателот на државата. Ја дава ова порака, тоа не е негов случаен интелектуален хир, туку тоа е сериозна дипломатски потек и тие тоа треба да го слушаат и мислам дека треба да се коригираат, бидејќи станавме на агендата, не знам, многу лоши. Дури ова сивило со Европската унија некако ќе почна да ни идентификуваат со Украина, некаде Молдавија, Босна, која што Босна од глупости не може да направи исчекор напред. Меѓутоа, јас мислам дека ќе дојде едно расчистување набргу и сите оние локални лидери на Балканот кои што го кочат процесот на евроатлантските интеграции ќе исчезнат или ќе мораат да заминат. Затоа мислам дека ова многу сериозна порака е за власта. Sa jeni të shqetësuar me deklaratë të tillë që vjen nga njeriu I parë I Shtetit Bashkuar të Amerikës së Bashkuar? Po, fillimisht do të kisha thënë që rëndësia e kësaj deklarate rritet aq më shumë kur e dim që vjen nga një personalitet apo diplomat me përvojë, siç është zoti Volers, ambasadori Volers, I cili është mik I Maqedonisë dhe vetë përfaqëson shtetin I cili është partner strategjik dhe mik I Maqedonisë. Dhe qëllimi I kësaj deklarate gjithsesi është jashtëzakonisht I rëndësishëm pasi që motivet janë të mira, motivet janë pozitive për të ardhmen e vendit dhe aq më shumë që vijnë edhe nga një person I cili jo vetëm që ka përvojë diplomatike, po njeh Maqedoninë shumë mirë. Mos harrojmë që ai për herë të dytë është në Maqedoni. Fillimisht ka qenë këtu si zëvendës ambasador në një periudhë të kaluar dhe tani po bën detyrën ambasadorit të shtetit që paraqet fuqi botërore dhe është për fat mirë është partner strategjik I Maqedonisë. Çka ishte deklarata, domethënë çka përmendte deklarata, gjithsesi është me rëndësi që thotë të shikojmë të ndërtojmë të ardhmen.
edhe deklarata e parë edhe e dyta në universitete, në diskutim me rinin, me ato të cilët do të ndërtojnë të ardhmen e vendit, do të jenë e ardhma e Maqedonisë, po flet për vlerat se si do të ndërtojmë. Të shikojmë përpara drejt së ardhmës, pasi që atë mund ta rregullojmë, të kaluarën e nuk mund ta ndryshojmë. Të kaluarën mund ta diskutojmë, mund të konfrontohemi, po e mund na shërbejë vetëm si argument për të gjetur pikat e përbashkëta për të ardhmen, diçka më reale. Dhe aq më shumë deklaratat e tilla, sidomos që vinë, mund të themi, edhe janë qëndrime edhe zyrtare, pasi që në momentin që një ambasador në një shtet përfaqëson interes, përfaqëson shtetin vet, gjithsesi shtetë departamenti apo presidenti siç e përmendi, janë kredibile pasi që ai vjen nga një shtet i cili për vlerat për të cilat po flet janë të implementuar. Ato janë në standardet më të larta ndërkombëtare që shohim në këtë praktikë në lirinë në liritë e njeriut, në vlerat demokratike, dhe kredibiliteti rritet edhe më shumë që unë fillim e përmenda që vjen nga një vend mik, motivet janë të mira, po këtu është pak më shumë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo vetëm që ja duan mirën Maqedonisë, po ato kanë investuar për paqen dhe të ardhmen e Maqedonisë. Dhe nuk është njësoj dikush kur investon për paqen brenda vendit, do të thotë jo vetëm investime financiare, por kadrovike dhe ushtarake. Ashtu që duhet të them të gjitha këto resurset të cilet ato kanë investuar për paqen në rajon korespondojnë me ato që ne ndëgjuam edhe nga zoti Voljers. Maqedonia sigurisht edhe një vit do e ketë humbur, edhe një vit nuk do dihet çka do ndodhë. Kemi parasysh se brenda Bashkimit Evropian do kemi zgjedhje, kemi parasysh se Maqedonia futet në një periudhë parazgjedhore, do kemi sigurisht zgjedhje presidenciale, pritni edhe parlamentare të kemi. Si e shihni dhe ku e shihni Maqedoninë brenda 2014-s? Македонија сигурно ќе изгуби оваа година, независно дали ќе има избори едни или два. Збориме за 2014. 2014, значи следната година се извинувам. Албанија добива најверојатно во јуни статус, а пред тоа ќе има извештај. Претпоставуваме позитивен. Значи во предизборен европски период, Европската унија нема да им рече извинете, ние сме се у наши избори. Ако вие добро работите дома, Европа ќе најде време да ви даде добар извештај и да ви го апгрейдира статусот. Така што до нас е. Постојат европски избори, тамо се калкулациите кој кај може да биде утре задутре, тоа е точно, меѓутоа ви кажам, Албанија има рок во кој мора да има одлука и тој рок е, ви кажам, усред изборната кампања во Европа, за Европскиот парламент, подоцни за комисијата. Значи, ако ние решиме овде да одработиме, нема да ни биде извинување Европа била во избори, па не видела дека сме биле добри. Него јас се плашам дека со ова водечкава политичка структура што е на власт, тоа за најголемите, во владата, тие се на друг ум. Тие не мислат за Европа. Не ги интересира Европа. Приметувате, ние едно време пред 4-5 години дебатиравме со денови за извештајот на комисијата или за одлуките на Советот во декември. Со денови, се согласувавме, не се согласувавме. Сега, овие што се под доминација на владата, на најглавниот дел владата, 10 минути не посветуваат на тоа соопштение. Ако го објавуваат пред спортските вести. Ги дезангажираат сите луѓе кои сакаат да разговараат за тоа. Ја декуражираат дебатата воопште на таа тема. Чи јас ви тврдам дека за некој роуд шоу во Индија или во Сингапур можете да гледате 20 минути на клучните телевизии, а за тоа дали имаме лоши, добри, не знам какви заклучоци, нема да видите ништо. Чи они успеа со ова тотална пресија во медиумите, што ги има, во традиционалните медиуми барем, да ја дефокусираат комплетната македонска јавност. Ние не разговараме, ова се енклави, ова се острови на независноста во кои ние можеме да кажеме. Во Македонија не се води дебата за Европа. Европа не постои во политичкиот вокабулар на нашите лидери. Мислам дека ова Скопје 2014 ќе има некое символично значење и во 2014. Дали тоа ќе биде некоја кич политика или некој неуспех кој што ќе биде историски, не знам. Меѓутоа, знам дека јавниот долг, иако не сум економист, јавниот долг во Република Македонија според некои експерти веќе надминува 2 милиарди и 400.000 евра, што е сериозна работа. Македонија се повеќе задолжена, па дури пред некој ден Богов рече дека веќе не треба да се престане со задолжувањата. Се плашам дека ќе доживееме еден голем колапс, бидејќи се води некоја политика која што е политика на самозадоволување. Као ние сме најдобри и цело време се изборуваме во огледалото. Но во суштина
мислам дека 2014 не може да биде ни во демократска смисла како што беше оваа година. Мора нешто да се промени, бидејќи претпоставувам дека пресиите и врз владата се огромни. Не знам што тој може тука е министерот на високиот диалог, на диалогот со високите представници на ЕУ и Македонија, која тема ќе се обработи. Како ќе се реши мартовскиот договор останува. Тие мора да го решат. Уапсените остануваат. Разни, не знам, афери, шпиунски, масовни апсења по 50, као во Турција, Ердоган сега 50 луѓе. И кај нас веќе нема апсења од 1-20, 20, 30, шо е тоа? Мислам, кого? Тоа е само плашење на народ. После тоа ги пуштаат. Значи, Македонија се стрмоглавува. Да се надеваме дека 2014 ќе биде бар една подемократска, една година на демократизацијата. Од една страна, мислам дека ќе нема избори. Мислите на предвремени? Да, на предвремени. Мислам дека ќе нема избори, бидејќи и меѓународната заедница, сметам, но и опозицијата не сум сигурен дали е сосема подготвена за такви избори. Не се знае дали Дуи сака. И дали Дуи сака, бидејќи Дуи јасно рече позначено му името отколку изборите, што е сосема разбирливо као хиерарх, но не значи дека опозицијата се плаши, бидејќи не сме да се оди на избори според урнекот како што беше минатиот пат. Значи, избирачки список, бугарски возови, пари и така натаму. Edhe për në fund, dy pyetje kam për ju, zoti ministër, e para është, kjo se çka mund të presim 2014 do jetë viti humbur në procesin integrues, dhe pyetjen e dytë e parashtroj pasi ti përgjigjen kësaj. Ne do ta përmbyllim sigurisht. Në rregull, se përket vitit 2014 në kontekst të integrim evropian, ato që dihet, domethënë zgjedhjet parlamentare në Bashkimin Evropian, zgjedhjet presidenciale në Maqedoni, po në këtë kontekst do të kisha përmendur edhe zgjedhjet lokale në Republikën e Greqisë, si momente të cilat dihen në hartën politike apo zgjedhore që do ndodhe vitin 2014. Mirë po, ajo që dihet që do të ndodhe gjatë periudhës që vijnë është do të vazhdojmë dialogun në nivel të lartë, në definim të gjitha prioriteteve, mundësisht ta zgjerojmë përmbajtjen e dialogut në nivel të lartë, si në kontekst të kapitujve 23-24 e drejtat themelore të njeriu dhe sundimi i ligjit, dhe të gjitha prioritetet që ishin edhe këto vit, dhe ana tjetër, domethënë këtu do të kisha përmendur të gjitha reformat që janë prioritet, marrëdhëniet e mira ndëretnike dhe ndërtimi i marrëdhënieve të mira me fqinjt, avancimi i marrëdhënieve të mira me fqinjt dhe përqendrim edhe i më të qeshëm në çështjen e hapur me emrin, dhe një përqendrim i madh në këto tema, pasi që në këtë periudhë Maqedonia, mund të them kështu edhe në mënyrë alegorike, se përket Bashkimit Evropian nuk do lejohet të bëjë gabime. Viti 2013 përmbante mjaft sfida si në sferën politike që ndodhen dhe ju kushtoi shumë kohë Republikës Maqedonisë, energji politike të forcave politike brenda vendit, krahas sfidave tjera të cilat kishim në procesin integrues evropian. A komunikon zoti Besimi me zotin Gruevski? Ne jemi pjesë një qeverie, si antar të qeverisë ne patjetër duhet të komunikojmë, interesi qytetarëve duhet të jetë. Tash nuk e kuptova në kuptime. Unë kisha në kuptim se dihesh se edhe në paraqitje publike pas asaj që bët dhe se ishin ministri i mbrojtjes me shkruarjen tuaj në Slupçan, ai ju ka injoruar në aspekt përshëndetjes në paraqitjet publike. Dikush do të se ndoshta deri në këtë moment nuk keni ndonjë komunikim korrekt mes vetë. Dhe a mund kjo të sjellë deri në atë që e parashtroj edhe si pyetje para një jave, nëse nuk gaboj, apo para disa ditëve, se mund ndodhë që mos të ekzistoj Ministria për Eurointegrime dhe ajo të shndrohet në drejtori? Sa i përket qëndrimeve, domethënë rastit që u përmend, domethënë rasti i Slupçanit vitin, domethënë gjithsesi ministri i mbrojtjes, po edhe tema tjera, shembull, është fakt që kemi patur qëndrime të ndryshme. Dhe ato vime dhe nga subjekt.
ne patjetër të komunikojmë në qeveri, dërsa integrimet evropiane janë temë e qeverisë dhe si antarë i qeverisë, ne jemi të detyruar të komunikojmë dhe besoj që kjo është Do ekzistoni si ministri apo do të shndrojeni në drejtori? Shkurt, se jemi në fund, duhet ta përmbyllim. Thënë ju me këtë pyetje, po dhe linku që e bëni me këtë drejt për drejt, më thënë po më bëni nder, kështu më thënë. Po nuk varet ajo as nga unë drejt për drejt, as nga dhe më thënë ndonjë dëshirë e momentit e dëkujt. Unë këta zëra i vlerësoj si spekulime kategorike, pasi që integrimet evropiane vazhdojnë të mbetë në interes dhe prioritet i vendit, dhe normalisht që mënyra më e mirë e cila do të jetë për të reflektuar këtë interes do të dihet në të ardhmen. Gjatë koalicionimit nuk mund të ketë ndryshime, të menjënojmë çfarë do dilema apo spekulim. Kjo është për momentin një spekulim klasik. Për thirrje të realitetit, vendet të ndryshme kanë të rregulluar në forma të ndryshme. Në disa shtete ministri, në disa shtete është sekretariat, në disa shtete është zëvendës kryeministër si Maqedonia, në disa shtete është vetëm Ministri e Punëve të Jashtme. Ashtu që këto janë praktika të ndryshme që janë të rregulluar në vende të ndryshme dhe për momentin janë spekulime, por ne do e përcjellim sigurisht këtë se çka do ndodh, do kemi zgjedhje parakoshme, do kemi më tutje ministri për eurointegrime apo jo, do jemi këtu dhe sigurisht do i komentojmë këtë gjëra. Mos më mbetet asgjë, ju falenderoj që ndat kohë dhe ishit bashkë me mua dhe shikuesit e televizionit Dalsat. Ju nderuar, ju falenderoj për momentin me se na ndoqët bashkë mirupafshim, shihemi të njëjtën ardhshme në të njëjtën kohë.